I ćao svima, dobrodošli u moj novi video na kanalu. Danas vam pripremam prelepu lisnatu pogaču. Toliko jednostavna priprema, brzo se pravi, a izgleda fantastično. Za početak sam stavila u vanglicu kocku kvasca, kašiku šećera i dodala sam 200 ml toplog mleka. Dodat ću i 200 ml jogurta koji je bio na sobnoj temperaturi i to ću sve žicom izmutiti. Nakon toga stavit ćemo i 2 cijela jaja u smesu i to ćemo lepo žicom izmutiti i dodati brašno. Brašno nam je potrebno oko kilogram brašna, 900 do kilogram brašna i kašičica soli. I to ćemo sve zamesiti, ostaviti na toplom da naraste, a onda ćemo da pravimo pogaču. Sad ću dodati i 20 ml ulja, umesiti testo ručno, a kasnije će nam trebati jedan ceo margarin sobne temperature. I kada je testo fino naraslo, sad ćemo ga na radnu površinu staviti vrlo malo brašna, blago premesiti i testo podeliti na jedan veći deo i jedan manji deo. Vidjet ćete sad na snimku. Ovaj veći deo delimo na 5 približno jednakih loptica, a ovaj manji deo 5-6 isto tako. Sada od ovih 5 većih loptica svaku raztanjimo na veličini tepsi u kojoj ćete da pečete pogaču i svaku premazujete sa jednim margarinom koji je bio na sobnoj temperaturi nakon da bude kremast. Prebacit ću prvu koru na tepsi u kojoj ću da pečem, premazati je, stavit ću drugu koru, premazati, treću koru premazati i četvrtu, petu ne premazujemo, onda je sečemo na osmine što ćete najbolje vidjeti u ostatku videa. I kada smo sve 5 kore stavili u tepsiju, sad ću kao što vidite ovim sekačem da podelim testo na pola, pa na četvrtine i onda na osmine. Svaku osminu ću samo da presavijem ka spolja, što ćete vidjeti na snimku. A one 6 male loptice svaku ćemo ovako blago oblikovati s obzirom da su narasle i samo ćemo ih naređati u ovu prazninu u sredini. Stavimo 5 sa strane i jednu veću u sredini. U jednu malu činicu umutila sam jedno žumance sa 2 kašike mleka i time ću sad našu pogaču da premažem.
posuti je malo susavom i pečem je pod folijom 40 minuta, a onda još 10 minuta bez folije na 190 stepeni oko, kao što rekoh, 45 do 50 minuta. I naša pogača je gotova. Pekla sam je tačno 45 minuta dok nije dobila ovako lepo zlatnu boju. Kad bi znali samo kako lepo miriše, koliko je to mekano testo, lisnato, mislim da se na snimku stvarno tamo ko će testa vidi. Meni bi stvarno bilo drago ukoliko isprobate ovaj recept. 100% će vam uspjeti ukoliko pratite mere i redosled, sve. Savršena pogača, idealna je za praznike, ovako da iznenadite vaše ukućane. Pišite mi ukoliko isprobajte, lajkujte video, pretplatite se na mom kanalu, a mi se uskoro vidimo sa novim videom. Ćao!